bisa naho gutunga ibya mirenge ku ntinyo ari byo bagize intego y'ubuzima bwabo. Ese ko bahora bavuga abakire ba mbere ku isi batunze za biliyoni nyinshi z'amadolari, ese ujya wibaza abakire mu gihugu cyawe utuyemo cy'u Rwanda? Muri iyi video uyu munsi tuyogaruka ku bakire 10 ba mbere mu Rwanda muri mwaka wa 2024 batunze agatubutse, ndetse bamwe bakaba bari no mu myanya y'imbere muri Afrika. Iyi video tukaba twarisabwe n'umukunzi wacu kuyikoraho arebye kuri video twari twarakoze ubushize. Nawe niba ari wifuza waza twandikira muri comments. Waba waramaze gukanda subscribe, niba utarayikora ikore kugira ngo tujye tubana muri zino video z'ubwenge kandi zigisha no kuri. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Sina Gerard afite akabanga agashya akandi ndetse n'ibindi byinshi, harimo n'amahoteli, amashuri, enterprise, urwibutso. Ishobora byibura kwinjiza, bivuga ko ishobora kwinjiza byibura arenga miliyoni 30 z'amadolari, ni ukuvuga ngo ni nka miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Sina Gerard abarirwa umutungo wa miliyoni 35 z'amadolari, aya angana na miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuvuye ngaho ku mwanya wa 9 turahasangaho uwo bita Twahirwa Dodo. Uyu Colonel Twahirwa Dodo akaba azwiho kuba afite RFTC, sosiyete ikora transport, akaba afite imigabane muri Ritco, afite imigabane muri Jari Transport. Uyu Twahirwa Dodo abarirwa byibura kuba afite miliyoni 50 z'amadolari, ni ukuvuga ngo angana na miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasangaho Rutayisire Jacques. Uyu Rutayisire Jacques niwe CEO wa Ameki Kolo, kandi akaba afite imigabane muri Koje Bank. Uyu Rutayisire Jacques abarirwa kuba byibura afite umutungo wa miliyoni 32 z'amadolari, aya angana na miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasangaho umuryango wa nyakwigendera Makuza Berite family. Uyu Makuza Berite niwe washinze Rwanda Form, akaba yari afite inyubako iriya ya Makuza Peace Plaza, iyo yuzuye itwaye miliyoni 45 z'amadolari. Akaba rero yari afite imigabane muri Koje Bank. Uyu muryango ubarirwa byibura kuba utunze akayabo ka miliyoni 80 z'amadolari, ni ukuvuga ngo angana na miliyari 101 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasangaho Mugisha Joseph. Uyu Mugisha Joseph niwe CEO wa Fair Construction. Iyi kampani ikaba ari nayo yubatse ibikorwa remezo byinshi bikomeye hano mu Rwanda. Nk'urugero naguhamo ibiro bya Rwanda Revenue Authority bikuru, BCDI, inyubako ndende ya kabiri mu Rwanda, uvi inyuma ya City Tower. Yubatse kaminuza ikomeye ya KIS, yubaka n'ibiro bikuru bishinzwe itangazamakuru RBA, ndetse n'ibindi bikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye. Uyu Mugisha Joseph abarirwa byibura kuba afite umutungo wa miliyoni 135 z'amadolari, aya angana na miliyari 215 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turahasangaho Sekoko Tari, nyiri City Tower yuzuye itwaye miliyoni 20 z'amadolari, akaba ari nawe anafite n'amazu menshi hari muri Kigali downtown, akaba afite imigabane muri Marriott Hotel ikaze cyane mu Rwanda. Uyu Hatari Sekoko abarirwa byibura kuba afite miliyoni zigera kuri 242 z'amadolari, aya angana na miliyari 302 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turahasangaho uwo bita Gatera Egide niwe ufite SP, sosiyete izwiho gutanga ibijyanye na petroli, icuruza ibijyanye na essence na petroli, kandi akaba ari nayo ikunze kugemurira izindi station zose zikora ubu bucuruzi. Akaba afite uruganda rwa Mountain Tea Limited rushinzwe gutunganya icyayi, akaba afite imigabane muri Prime Insurance, ndetse anafite n'imigabane muri I&M Bank ingana na 6%. Uyu Gatera Egide abarirwa byibura kuba afite miliyoni zigera kuri 282 z'amadolari, aya angana na miliyari 337 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 3 turahasangaho umugabo utakibarizwa mu Rwanda gusa ni umunyarwanda, bitewe n'impamvu za politiki ntago akibarizwa mu Rwanda gusa, niwe turi busange ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 yitwa Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu niwe washinze uruganda rukomerwa cyane rwitwa Pan African Tobacco Groups, rukora itabi ndetse rukaba ruhangana n'izindi nganda zikomeye cyane ku isi, harimo nka American Tobacco n'izindi. Uyu Tribert Rujugiro abarirwa kuba afite miliyoni zigera kuri 352, aya akaba angana na miliyari 435 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu afite n'ibintu byinshi no mu Rwanda, ngira ngo kwa Rujugiro aho mujya mwumva ahantu bita kwa Rujugiro, ngira ngo murahazi. Ku mwanya wa 2 turahasangaho umuntu utangaje cyane ndetse unazwi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yaranakoze n'ibintu byinshi cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ni nawe ufatwa nka baba wa taifa, ni papa w'igihugu. Uyu ni His Excellency Paul Kagame. His Excellency Paul Kagame bivuga ko yaba afite imitungo myinshi, kandi ndetse akaba afite imigabane mu bigo byinshi bigiye binyuranye
bitunguranye gusa nubwo imitungo y'abakuru b'ibihugu ikunze kugirwa ibanga gusa bivugwa ko yaba afite imigabane muri Crystal Ventures. Iyi ngiyi akaba ari sosiyete yashinzwe na RPF, akaba afite imigabane muri Inyange Industries, akaba afite indi migabane muri NPD Construction, akaba afite imigabane muri Isco Security Company, akaba afite imigabane muri Bourbon Coffee Company ikaba itanga serivisi zo gukodesha indege, akaba anafite n'indi migabane muri River Craze ndetse n'ibindi byinshi. His Excellence Paul Kagame abarirwa byibura umutungo wa miliyoni 500 z'amadolari, aya angana na miliyari 665 z'amafaranga y'u Rwanda dukurikije ibyo Forbes itangaza. Ese hari uwo twaba tutavuze cyangwa se utegereje kumva? Ngira ngo abenshi mwari muzi ko His Excellence ari ku mwanya wa mbere, gusa nyine ntabwo ari we uri ku mwanya wa mbere bitunguranye. Gusa umuntu uri ku mwanya wa mbere ni umuryango wa nyakwigendera Rwayitare Miko Alexis. Uyu muryango Rwayitare Miko Alexis bivuga ko byibura ushobora kuba ufite biliyoni yawusigiye biliyoni 3 z'amadolari, aya angana na miliyari 4,000 z'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga ngo triliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu Rwayitare Miko Alexis ni nawe umuntu wa mbere uvugiye kuri telefoni ku mugabane wa East wa Africa. Uyu Rwayitare Miko Alexis niwe uzwi kubaho yarashinze kompanyi ishinzwe gutanga tumanaho bwa mbere muri Afrika bita Telcel, akaba ari nawe wari umucuruzi mwiza wa HP, akaba ari nawe umuntu wari ufite hoteli bita Hotel 2000 Colline yapfuye mu mwaka wa 2007 ku myaka 65, apfa asize umutungo wa biliyoni 3 z'amadolari. Muri icyo gihe kandi Forbes yamubariraga ku mwanya wa 500 mu bafite ubutunzi bwinshi kuri iyi si ya rurema. Murumva ko ari ibintu byiza cyane kuba umunyarwanda yari ku mwanya mwiza cyane. Abandi bantu twagarukaho bafite ubutunzi gusa batari kuri runo rutonde harimo nka Kensi, ndetse ku rutonde rw'abagore hariho uwashinze UTB bita Zulifab. Naho mu bajene batunze agatubutse harimo ubita Patrick Bucyana, ariwe uhagarariye PSF, akaba nawe washinze sosiyete bita Tap and Go AC, akaba nawe wazanye Tap and Go muri company bita AC Group. Uyu ngira ngo nta waba utayizi company kuko n'undi twese abenshi tugeze dukoreshaho ikarita.